Dia 27 de maio último, Enia apresentação de 2 edições de Enia Curaçao International Triathlon. You don't have to go back to the cone again and come back. So you're finishing from the end of the transition area in that direction. I hope it's clear for everybody. So let's go over to the dock to start the swimming part of the race. A área de Hyatt e Santa Barbara Beach Plantation enviamos a resultar adequado para o evento deportivo aqui, com a conta com distância olímpico. E aqui, tenedor de recorde mundial, riba distância de Ironman, triatleta Yvonne van Vlerken, também estava presente. Também Gerard Solleveld, ex-corredor de bicycle e ganador de uma etapa de Tour de France, Marc de Mar, ganador de Pan American Games, carreira de bicycle 2011 e Pacorsou, participante na Vegana Olímpico 2012. E naturalmente, Luis Suárez, de Venezuela, qual é nos ganador do International Triathlon de ano passado. E aqui, a conta com participação recorde na uma no menos com 260 atletas a inscrever. Enia, a companhia de seguro mais grande de Curaçao, estava a sponsor principal do evento aqui. Hyatt Regency Curaçao e Santa Barbara Plantation a facilitar a infraestrutura para o evento único aqui. De 260 participantes que a inscrevi, 131 participantes estavam individual. Também nós estávamos em 47 times de relay, cada um consistindo de 3 pessoas, quase uma disciplina. Just 22 minutes in the race and already biking. So 7 minutes for the relay teams. Please go into the water. Relay teams, please get in position. Rob Blauw, my assistant, just get on me. Rob, how are you doing? Fine, thank you. You're doing well. You're awake. I'm awake, but I'm going to give over the mic in 10 minutes from now, so then I can have a small coffee break. But in the meantime, the relay people are going to start. 1 minute on the clock left. 1 minute. Number 33. 33. Owen Scott all the way from the USA. Give a big hand. Owen. ¿Quién puede domar la fuerza del man que se me por tu pena? Roland Melis van Curaçao. De man die ook meedoet aan Nederland op de Olympische Spelen van 2016. Roland Melis laat zijn klasse erin zien vandaag. En wie komt hier aan Pitters altijd? En kijk hier al die grote mannen uit water komen. Ze geven de chips over aan hun fietspartnertjes. Nummertje 1, de winnaar van vorig jaar, Suarez.
uur gefinished, dames en heren. En dan mag ik zeggen, laatste. Geef de grote applaus, kom op. Nummer 1, Luis Suarez, de winnaar van vorig jaar. De winnaar of last year. Deze acteur bestond Ivan Jonker. Enia Curaçao International Triathlon consiste de 1.5 km de landamento, 40 km corrimento de bicycle e por último 10 km corrimento duro. Ja, ze komt eraan, er wordt gezwaaid. Nog maar 40 seconden verschil. Ga ze dichtrennen. Kom op, Ivan. Curaçao weer juist voor je. Kom op. 40 seconden verschil op Roland Melis. Tweede wedstrijd. Eerste van de dames. Yvonne van Vlerken. Roland Melis, winnaar de 2012 Enia Triathlon. Roland in 2 uur en 9 minuten, dames en heren. 2 uur en 9 minuten. En dan komt Yvonne van Vlerken al te zwaaien. Ja, Yvonne van Vlerken op een paar seconden maar. Ai. 10 seconden, 11, 12, dat was een close finish. Yvonne van Vlerken, de nummer 1 met de ladies. Nummer 1 met de ladies. En 2 overal. In open parcoursrecord. Ja. Luis, 1 minute slower than last year. Nós conta com participação e participantes na Fora de Curaçao, Venezuela, Aruba, Colômbia, França-Guiana, Holanda, Merca e também Inglaterra. Yvonne van Vlerken de Holanda ha resultado ganadora en primer lugar en categoría femenino, mientras que en categoría masculino, Roland Melis, también de Holanda, ha resultado ganador. El fondo que awardo recaudado na Curaçao International Triathlon também para Siloam, uma estadia para mucha na Curaçao. Enia te agradece toda persona que ajuda voluntariamente e também dank grande na TEC, qual Team Endurance Curaçao que organiza o grande evento aqui. Mas dank na toda gente e laga nos visa ter a 3 edição de 2013 de Curaçao International Triathlon.